gagayam at timanan tigayam yo JENA ALMOITE, ang mga kakamakas Manang Bianang, kanti orihinal nga kinkukwa iti drama Biag ti tao, amang kabkablaaw kada kayo iti naimbag ka naragsak nga aldaw yu amin. Manipod kini kabsat karina saan naapod na nagan, tintay idrama ita. Nga makablawa mampay ni Jimmy Tumbaga, Paul Linom, Jaime Rodriguez kini Homer Alamo. Kastiman ti kunanik kabsat karina, dir Manang Bianang, nalukmagak kumpara iti inak. Nagagat nga ehersisyo ti inak, ken limitado ti ipapaunag na, tagidgidanan na iti diet ti panag-exercise na. Ngam na siya kasadot ko tararamidan ti inak tawan bibiyang ko nga uray lumukmaga. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Karina anak ko, liklikam man ti mangan iti adaw. Kitaam talangam, kas kalatay dramon ni. Tadi mo makita tatenged mo nanak ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da kati baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali nanang, tanasingpet kan nagagatak. Day tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ti langam. Di na latultuladen, mayat lata ti pamagik nga uray baketakon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O, kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dun. Adda pa lang ganas yung nga agpas-pasikse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise anak ko. Masadutak, ora aw-awan. Naimbag agsapam Karina, lumabasak pa'y. Ay, mabit lang Arman. Adda itad ko kanyam, dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak itoy. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta Karina? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo matakar na Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkuman nga mo nga hanggam kayat ni Nanang. Agday-dayet kanugayam. Hanmatan nga mga anti-karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya? Ay kat agyaman ang angaro dito yung padigom Karina. Awan anyaman na Arman. Sige nga rod Karina, mapanak pa'y. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Sino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag, wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, nanang. Andan saman intad na idea sibuyasan. Wana nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day dya Karina niya. Tila may itad na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamentad ta lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igup kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kasta masida anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat more on vegetable sakit anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din ninanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta? Pinapaitan nga buwaka. Ay na, nagimasin nga Wana, sidaan nyo kaninanang mo niya. Dato'y. Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. Han nga bali, isublim tulatan ano adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabanga na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyamarak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito
Ken alamot na nagitidad duma amalukong yo. Ay, hanan, si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige. Yig kunto nga rod ijibalayon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ha? Ni Karina na lukmag, wano ni Karina na kutang. Jay nalukmag isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa'y aya nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan to pa'y day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itararamitin na amangan mo't no. No, agkursunada kan ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akit kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingpit mo ken naparabor. Ha? Aywan mo't kay di anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mo't ti ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik naken ko na. Gapu iti kapapadigo na. Kasla madibdevelop tirik naken ko nanang. Ay kawan dakas na, anak ko. Balasang mo ni Karina, kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasam rakapay, Arman. Agyamanak. Idi sumlang italamis ita dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Ay, awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaramken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyaman na tadi na kon pinarigat pa'y. Inaklon nak adagusan. Adamit may itay malama lalaki dito'y balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun sama ni Karina. Nobyo? Imposible Katawan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labiyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao. Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Asino nga'y day ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay na nang. Asino jay bagbagan ni Lulom Anubium kano? Adda aya? Ay, uwan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day jay? Uwan na nang, kat inaklon kumat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo la nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumla ang aya. Kasanon no makakita iti sexy a balasang. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan agjaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksik kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na.
Ay, ati, wan nakapayain nga anak na. Wan nga rod, Lulong. Apay no tuladam jay inam. Agjaging kamay tapno maksayan day talok magmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalok magmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisya apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagyak nga ag-exercise, Lulong. Hanak nga na irwam. Mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga da umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ha? Ayos lang na. Bagbagay yun to, pati kas suot siyo. Ay, thank you, Barok. Kas kaila balasang na. Talaga aminin tinariyo ti kinaseksiyo Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, wan Arman. Naasikaso nga ni nanang ko iti bagina. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lang iti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atak mat mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may ang agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksi. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Unamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Ha? Diba? Uwan Karina. Manutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen account. Dandan ni 70 account. Di mo katawanan nyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na jay. Kasla agtawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan isuma lang amin ti kukuan na. Yag paspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina nang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pa'y lakan ni Karina. Parparaw pausa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinakaramkan ko nga na. Kapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na ini. Iso anat nagtiriknakin ko na. Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ko. At dan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta nanang, makitam to no kasano. Day, arban baraok, si kamot gayam, sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya po kaok. Ada siguro iti silid na. Ay, kuha pong, ada ka din nanasarya? Ha? Ay, huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala manundit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni nanasarya apong. Ay, kawan Naglak iti bagbagin ang agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni nanasarya ng agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? Nundi kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tay nakmang isagana iti merienda, baro.
Nanasarya, at daman damagak kada kayo? Anya day chay, Arman. At aga din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak ngaminan. Awanan ti mailawan nga agarom kanya. Imposible Jackpot yan. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo. Awan agaram. O, jak mamati na. At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kano ita. Tamangan no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorak latta idan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni tayo lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay. Ay, jak amaw no, anya tinagsaritaan da kan ni Nanang maw. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta. Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Jak mo awan mat nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kuana no anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na ira na nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Takababain mo't jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam agjaging. Wi, malaman agjaging kayo pa lang. Ta twice a day ti panagjogging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag kuman ni Arman. Kuna na ngamin amakikuyog kanyak nga agjogging kat. Ay wana. Ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, Maray. Ay na, makabannog mo ti agjogging, Arman. Wanyarod na. Agin na tayo pa. Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay. Mayat ket di taawan tao dito nana. Ha? Nay, agayos ang tiling atyo. Punasak. Ay, punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan matan ti panagkuyog yukan ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng. May mayat no dakadwang agjaging nanang. Nagburing mo't may maysam nga agtaray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Amangan no tila maturturong yun nga agjagjageng. Amangan mo no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbesa ni Karina ti kadwam nga agjageng, samag. Di namot ngamin kayat. Masadot ka no. Iso ni Sarya langan ti kadwak. Anya di ko nam. Sarya. Di mo nawawagan itinana ni Sarya. Kwa. Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang na. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa'y anak kasagana. Makaburing mat ngamin ti ayan-ayat ta. Pudno nga datan ngam hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito balay. Pasensya kan ha. Busy ak ngamin nga agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang ti bagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada urayat? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inlak kitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanakaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan.
Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimuaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak, ha? Sige, basta daras sumuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni na anang mo. Ibaon ko pala ama pan iji ili, Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga, Rod. Bye. Kasla makonsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankadat? Di ka madanagan ka di. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal alaak lang iti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawon, Arman. Uwan Sarya, si kagayam ti ayayatek. Sika ti kayat kong asawaan. Arman, adtuyan te... Ha? Apay nga ginin narakop kayo? Ay, Arman, Sarya, apayan. Kwa. Kaayan-ayat ko ni Sarya, nanang. Aniya! Traidor kayo nga nagpadpada! Manangal lilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Sika nga ron ti umay iji balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak, gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktupay ka, husto dya atap ko iday. Sininaan da kong dasarya kan Karina, nanang. Rumbang laang. Nuapay mga minapinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Umanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti inaramid mo. Karina, anak ko, napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko. Anya nga'y katao aklaang mat ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry, anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bali tama ni pudtad ta, rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tama rik nakmat lang iti bagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ag-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Manipod din rinugyak meten tinagdayet ken nag-ehersisyo akas iti araramiden ti inak ket kaasi na adamet nagnaan ti panagdayet ko. Time resmet ti bagi. Ket ita balasang aklat tatakaslan na pukaw ti ganas ko makirelasyon gapu iti kapadasa. Bakit meten ti inak isaman manon armoire iti balay mi. Alakastan ti gayem mo, Karina. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Agyaman kami manan, God bless kada tayo, amin.